Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі сабақта кинотеатрда қолданылатын ең негізгі 100 фразаны өтетін боламыз. Каналға енді кірсеңіз, міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыз. Ендеше сабағымызды бастайық. Сәлеметсіз бе? Бүгін сізде қандай сессия бар? Здравствуйте. Какой сеанс у вас сегодня? Сәлеметсіз бе? Бүгін сізде қандай сессия бар? Здравствуйте. Какой сеанс у вас сегодня? Қандай фильмге билеттер бар? На какой фильм есть билеты? Қандай фильмге билеттер бар? На какой фильм есть билеты? Сеанс сағат нешеде басталады? В какое время начинается сеанс? Сеанс сағат нешеде басталады? В какое время начинается сеанс? Билеттер қанша тұрады? Сколько стоят билеты? Билеттер қанша тұрады? Сколько стоят билеты? Залда бос орындар бар ма? У вас есть свободные места в зале? Залда бос орындар бар ма? У вас есть свободные места в зале? Мен билеттерді брондағым келеді. Я хотел бы забронировать билеты. Мен билеттерді брондағым келеді. Я хотел бы забронировать билеты. Залдың нөмірі қандай? Какой номер зала? Залдың нөмірі қандай? Какой номер зала? Мен өз орнымды таңдай аламын ба? Можно выбрать свое место. Мен өз орнымды таңдай аламын ба? Можно выбрать свое место. Сатылымда попкорн бар ма? Есть ли у вас продажа попкорн? Сатылымда попкорн бар ма? Есть ли у вас продажа попкорн? Сізде қандай сусындар бар? Какие напитки у вас есть? Сізде қандай сусындар бар? Какие напитки у вас есть? Попкорнның мөлшері қандай? Какой размер попкорна? Попкорнның мөлшері қандай? Какой размер попкорна? Сізде снэк бар ма? У вас есть снеки? Сізде снэк бар ма? У вас есть снеки? Картамен төлей аламын ба? Можно оплатить картой? Картамен төлей аламын ба? Можно оплатить картой? Дәретханалар қайда орналасқан? Где находятся туалеты? Дәретханалар қайда орналасқан? Где находятся туалеты? Келесі сессия қашан басталады? Когда начнется следующий сеанс? Келесі сессия қашан басталады? Когда начнется следующий сеанс? Менің үстелім қайда? Где мой стол? Менің үстелім қайда? Где мой стол? Мен өз тамағымды ала аламын ба? Могу ли я принести свою еду? Мен өз тамағымды ала аламын ба? Могу ли я принести свою еду? Фильм қанша уақытқа созылады? Как долго длится фильм? Фильм қанша уақытқа созылады? Как долго длится фильм? Мен билетті ауыстыра аламын ба? Можно заменить билет? Мен билетті ауыстыра аламын ба? Можно заменить билет? Мен билетті дұрыс емес уақытта сатып алдым. Я купил билет на неправильное время. Мен билетті дұрыс емес уақытта сатып алдым. Я купил билет на неправильное время. Мен өз орнымды ауыстыра аламын ба? Могу ли я сменить место? Мен өз орнымды ауыстыра аламын ба? Могу ли я сменить место? Сізде жеңілдіктер бар ма? У вас есть скидки? Сізде жеңілдіктер бар ма? У вас есть скидки? Қандай фильмдер бар? Какие у вас есть фильмы? Қандай фильмдер бар? Какие у вас есть фильмы?
Эвакуация кезінде шығу жолдары қайда? Где выходы на случай эвакуации? Эвакуация кезінде шығу жолдары қайда? Где выходы на случай эвакуации? Ертеңгі орындарды брондай аламын ба? Можно забронировать места на завтра. Ертеңгі орындарды брондай аламын ба? Можно забронировать места на завтра. Фильмнің жас рейтингі қандай? Какой возрастной рейтинг у фильма? Фильмнің жас рейтингі қандай? Какой возрастной рейтинг у фильма? Сізде субтитрлер бар ма? У вас есть субтитры? Сізде субтитрлер бар ма? У вас есть субтитры? Өз сусындарымды бірге алсам бола ма? Могу ли я принести свои напитки? Өз сусындарымды могу ли я принести свои напитки? Сеансқа кешігіп қалсам ше? Что, если я опоздал на сеанс? Сеансқа кешігіп қалсам ше? Что, если я опоздал на сеанс? Билеттерді қайдан сатып алуға болады? Где можно купить билеты? Билеттерді қайдан сатып алуға болады? Где можно купить билеты? Залда Wi-Fi бар ма? Есть ли в зале Wi-Fi? Залда Wi-Fi бар ма? Есть ли в зале Wi-Fi? Фильм қандай форматта? В каком формате идет фильм? Фильм қандай форматта? В каком формате идет фильм? Сізде қандай акциялар бар? Какие у вас есть акции? Сізде қандай акциялар бар? Какие у вас есть акции? Залда қандай дыбыс? Какой звук в зале? Залда қандай дыбыс? Какой звук в зале? Билетті қайтаруға болады ма? Можно ли вернуть билет? Билетті қайтаруға болады ма? Можно ли вернуть билет? Балаларға арналған фильмдеріңіз бар ма? У вас есть фильмы для детей? Балаларға арналған фильмдеріңіз бар ма? У вас есть фильмы для детей? VIP-орындар қанша тұрады? Сколько стоит VIP-места? VIP-орындар қанша тұрады? Сколько стоит VIP-места? Билеттерге онлайн тапсырыс бере аламын ба? Можно ли заказать билеты онлайн? Билеттерге онлайн тапсырыс бере аламын ба? Можно ли заказать билеты онлайн? Бұл залда келесі фильм қандай көрсетіледі? Какой следующий фильм идет в этом зале? Бұл залда келесі фильм қандай көрсетіледі? Какой следующий фильм идет в этом зале? Сізде багажда сақтайтын орындар бар ма? У вас есть камеры хранения? Сізде багажда сақтайтын орындар бар ма? У вас есть камеры хранения? Сіз қашан жабыласыз? Когда вы закрываетесь? Сіз қашан жабыласыз? Когда вы закрываетесь? Залда кондиционер бар ма? Есть ли в зале кондиционер? Залда кондиционер бар ма? Есть ли в зале кондиционер? Сеанс бағдарламасын қайдан табуға болады? Где можно найти программу сеансов? Сеанс бағдарламасын қайдан табуға болады? Где можно найти программу сеансов? Қандай фильм 3D форматында? Какой фильм идет в 3D? Қандай фильм 3D форматында? Какой фильм идет в 3D? Залда суретке түсіруге болады ма? Можно ли сделать фотографию в зале? Залда суретке түсіруге болады ма? Можно ли сделать фотографию в зале? VIP-бөлменіңіз бар ма? Есть ли у вас VIP-зал? VIP-бөлменіңіз бар ма? Есть ли у вас VIP-зал? Мен өзімен бірге көрпе ала аламын ба? Могу взять с собой плед?
Мен өзімен бірге көрпе ала аламын ба? Могу взять с собой плед? Қазіргі уақытта кинотеатрларда қандай фильм бар? Какой фильм в данный момент в прокате? Қазіргі уақытта кинотеатрларда қандай фильм бар? Какой фильм в данный момент в прокате? Су бола ма? Можно воду? Су бола ма? Можно воду? Бұл залда қандай экран бар? Какой экран у этого зала? Бұл залда қандай экран бар? Какой экран у этого зала? Кешке келесі сессия қандай? Какой следующий сеанс на вечер? Кешке келесі сессия қандай? Какой следующий сеанс на вечер? Билет сату қолданбасын пайдалана аламын ба? Могу я воспользоваться своим билетным приложением? Билет сату қолданбасын пайдалана аламын ба? Могу я воспользоваться своим билетным приложением? Сізде мүгедектерге арналған қызметтер бар ма? У вас есть услуги для инвалидов? Сізде мүгедектерге арналған қызметтер бар ма? У вас есть услуги для инвалидов? Үй жануарымды өзімен бірге ала аламын ба? Можно взять с собой животные? Үй жануарымды өзімен бірге ала аламын ба? Можно взять с собой животные? Кестені қайдан білуге болады? Где можно узнать расписание? Кестені қайдан білуге болады? Где можно узнать расписание? Сізде арнайы ұсыныстар бар ма? Есть ли у вас специальные предложения? Сізде арнайы ұсыныстар бар ма? Есть ли у вас специальные предложения? Балаларға арналған биік орындықтарыңыз бар ма? А у вас есть детские стульчики? Балаларға арналған биік орындықтарыңыз бар ма? А у вас есть детские стульчики? Екінші билетке жеңілдік ала аламын ба? Можно получить скидку на второй билет? Екінші билетке жеңілдік ала аламын ба? Можно получить скидку на второй билет? Ең жақын кинотеатр қай жерде? Где ближайший кинотеатр? Ең жақын кинотеатр қай жерде? Где ближайший кинотеатр? Фильм қай жанрға жатады? Какой жанр у этого фильма? Фильм қай жанрға жатады? Какой жанр у этого фильма? Сізде жастарға арналған фильм бар ма? У вас есть кино для молодежи? Сізде жастарға арналған фильм бар ма? У вас есть кино для молодежи? Кинотеатрда буфет бар ма? Есть ли в кинотеатре буфет? Кинотеатрда буфет бар ма? Есть ли в кинотеатре буфет? Сізде залда тамаққа тапсырыс беру қызметі бар ма? У вас есть услуги по заказу еды в зале? Сізде залда тамаққа тапсырыс беру қызметі бар ма? У вас есть услуги по заказу еды в зале? Мен өз орнымды ыңғайлырақ орынға ауыстыра аламын ба? Могу я поменять место на более удобное? Мен өз орнымды ыңғайлырақ орынға ауыстыра аламын ба? Могу я поменять место на более удобное? Сіздің жұмыс уақытыңыз қандай? Какой у вас режим работы? Сіздің жұмыс уақытыңыз қандай? Какой у вас режим работы? Сізде ақылы автотұрақ бар ма? Есть ли у вас платные парковки? Сізде ақылы автотұрақ бар ма? Есть ли у вас платные парковки? Жеке көру үшін фильмге тапсырыс беруге болады ма? Можно ли заказать фильм для частного просмотра? Жеке көру үшін фильмге тапсырыс беруге болады ма? Можно ли заказать фильм для частного просмотра? Келесі кинотеатрларда қандай фильм болады? Какой следующий фильм в прокате? Келесі кинотеатрларда қандай фильм болады? Какой следующий фильм в прокате? Сізде билеттерді брондау қызметтері бар ма? У вас есть услуги по бронированию билетов?
Сізде билеттерді брондау қызметтері бар ма? У вас есть услуги по бронированию билетов? Фильм-трейлерін көре аламын ба? Могу посмотреть трейлер фильма. Фильм-трейлерін көре аламын ба? Могу посмотреть трейлер фильма. Залдан шығатын жол қай жерде? Где находится выход из зала? Залдан шығатын жол қай жерде? Где находится выход из зала? Топтарға арналған арнайы ұсыныстарыңыз бар ма? У вас есть специальные предложения для групп? Топтарға арналған арнайы ұсыныстарыңыз бар ма? У вас есть специальные предложения для групп? Мен тапсырысыма өзгертулер енгізе аламын ба? Можно ли внести изменения в заказ? Мен тапсырысыма өзгертулер енгізе аламын ба? Можно ли внести изменения в заказ? Фильмдерге қандай жеңілдіктер бар? Какие у вас есть скидки на фильмы? Фильмдерге қандай жеңілдіктер бар? Какие у вас есть скидки на фильмы? Фильм кестесін қайдан білуге болады? Где можно узнать расписание фильмов? Фильм кестесін қайдан білуге болады? Где можно узнать расписание фильмов? Кинотеатрдан тыс тамақты өзімен бірге ала аламын ба? Могу ли я взять с собой еду из-за пределов кинотеатра? Кинотеатрдан тыс тамақты өзімен бірге ала аламын ба? Могу ли я взять с собой еду из-за пределов кинотеатра? Бұл фильмнің форматы қандай? Какой формат у этого фильма? Бұл фильмнің форматы қандай? Какой формат у этого фильма? Сізде кешкі сессиялар бар ма? Есть ли у вас вечерние сеансы? Сізде кешкі сессиялар бар ма? Есть ли у вас вечерние сеансы? Субтитрлері бар балаларға арналған фильмдер бар ма? У вас есть детские фильмы с субтитрами? Субтитрлері бар балаларға арналған фильмдер бар ма? У вас есть детские фильмы с субтитрами? Қолданба арқылы тағамға тапсырыс бере аламын ба? Можно ли заказать еду через приложение? Қолданба арқылы тағамға тапсырыс бере аламын ба? Можно ли заказать еду через приложение? Билетті қайтару қызметі бар ма? У вас есть услуги по возврату билетов? Билетті қайтару қызметі бар ма? У вас есть услуги по возврату билетов? Автотұрақты қайдан табуға болады? Где можно найти парковку? Автотұрақты қайдан табуға болады? Где можно найти парковку? Қазіргі уақытта қандай фильм көрсетіліп жатыр? Какой фильм идет в данный момент? Қазіргі уақытта қандай фильм көрсетіліп жатыр? Какой фильм идет в данный момент? Сізде үлкендерге арналған фильмдер көрсетіле ме? У вас есть кинопоказы для пожилых людей? Сізде үлкендерге арналған фильмдер көрсетіле ме? У вас есть кинопоказы для пожилых людей? Мен өзімен бірге залға сусындарды ала аламын ба? Можно ли взять с собой напитки в зал? Мен өзімен бірге залға сусындарды ала аламын ба? Можно ли взять с собой напитки в зал? Сізде орындарды брондау қызметі бар ма? У вас есть услуга по бронированию мест? Сізде орындарды брондау қызметі бар ма? У вас есть услуга по бронированию мест? Ең жақын кинотеатрлар қай жерде? Где находятся ближайшие кинотеатры? Ең жақын кинотеатрлар қай жерде? Где находятся ближайшие кинотеатры? Келесі айда қандай фильм болады? Какой фильм будет в следующем месяце? Келесі айда қандай фильм болады? Какой фильм будет в следующем месяце? Сүйікті орындықпен фильм көруге болады ма? Можно ли посмотреть фильм с любимым креслом?
Сүйікті орындықпен фильм көруге болады ма? Можно ли посмотреть фильм с любимым креслом? Сізде билет автоматтары бар ма? У вас есть билетные автоматы? Сізде билет автоматтары бар ма? У вас есть билетные автоматы? Фильм туралы ақпаратты қайдан алуға болады? Где можно найти информацию о фильме? Фильм туралы ақпаратты қайдан алуға болады? Где можно найти информацию о фильме? Сізде кинофестивальдар бар ма? Есть ли у вас кинофестивали? Сізде кинофестивальдар бар ма? Есть ли у вас кинофестивали? Мен билетті қолма-қол төлей аламын ба? Могу ли я оплатить билет наличными? Мен билетті қолма-қол төлей аламын ба? Могу ли я оплатить билет наличными? Фильм кестесін қайдан көруге болады? Где можно посмотреть расписание фильмов? Фильм кестесін қайдан көруге болады? Где можно посмотреть расписание фильмов? Сізде жалға берілетін ескі фильмдер бар ма? Есть ли у вас старые фильмы в прокате? Сізде жалға берілетін ескі фильмдер бар ма? Есть ли у вас старые фильмы в прокате? Мен өзіммен бірге кішкентай баланы ала аламын ба? Можно ли взять с собой маленького ребенка? Мен өзіммен бірге кішкентай баланы ала аламын ба? Можно ли взять с собой маленького ребенка? Бүгін көрсететін соңғы фильм қандай? Какой последний фильм вы показываете сегодня? Бүгін көрсететін соңғы фильм қандай? Какой последний фильм вы показываете сегодня? Сізде кинофестивальдар бар ма? Есть ли у вас кинофестивали? Сізде кинофестивальдар бар ма? Есть ли у вас кинофестивали? Сізде фильм іздеу функциясы бар ма? У вас есть функция поиска фильмов? Сізде фильм іздеу функциясы бар ма? У вас есть функция поиска фильмов? Фильмді түпнұсқа тілінде көруге бола ма? Можно ли посмотреть фильм на языке оригинала? Фильмді түпнұсқа тілінде көруге бола ма? Можно ли посмотреть фильм на языке оригинала? Сонымен бүгінгі сабақта кинотеатрда қолданылатын ең негізгі 100 фразаны өттік. Келесі сабақта кездескенше.